Futbol aleminde üzdük oyuncu degan o'g'im har kim uchun har turli, biroq shobulchilarning o'z bag'asi o'z ko'zimen qaraytin fikri bo'ladi. Bugun biz Robert Lewandowskining ko'z qarasini o'ngilamiz. Ol qay futbolchilarni erikcha bag'alaydi, kimdir uni tanqid etdi. Bu jayg'ana reyting emas, bu Robert Lewandowskining tajribaga qarshilashga alangdagi shinoy sattelga suyanib jasagan tanlovi. Unda boshlaylik. Levanning top 5 üzdük o'yinchisi kim ekanini birga ko'raylik. 5-chi o'rinda Karim Benzema. Lewandowski Benzema'ning ambebaptig'ini riza, ol jayg'ana gol so'g'ishi emas, ol komandaning miyi. Lewandowskining so'zimen aytsak, Karim barliq жұмысты istay oladi. Ol gol soladi, pas beradi, o'yinda qurashtiradi. Uning stili klassika men zamonaviy o'yinning qo'shindisi. Karim Benzema 2022-yilgi Oltin to'pqa bosdi umidkorlarning biri bo'ldi. O'g'an qarshilashda bo'lgan jo'q. Ol endi sol dengayga loyiqli dengay ko'rsata oldi. Real Madridda Chempionlar Ligasida süredi және Real Madrid Karim Benzemaning arkasida Chempionlar Ligasini jengib oldi desak, qatelashmaymiz deb Robert Lewandowski so'zini oyoqladi. Dostlar, arina Robert Lewandowskining so'zimen kelishuvimiz kerak. Ne deganmen, endi komandadan Cristiano Ronaldo ketgandan keyin Karim Benzema komandani o'z qo'lina oldi, komandani alga süredi және Chempionlar Ligasini olib berdi. 4-chi o'rinda Kevin De Bruyne. Lewandowski uni hozirgi zamonning eng aqlli jartlay qo'rg'ovchisi deb hisoblaydi. Uning aytuvicha, Kevin seni doppen taba aladi, sen turgan jeringda oldin ola ko'radi, ol pas bergan tezda bari logikamen yuradi. Lewandowskining fikricha, shabulchi uchun De Bruyne sekildi o'yinchi bu armon. Onun pas beru madaniyati, ko'z qarasi, daldilligi bari bir dengay және onun so'qqisida keremet. Ol o'ta miqti playmakerlarning biri. Komanda jengilib жатса, o'yinda o'z qo'lini oladi deb oyoqladi Robert Lewandowski so'zin. Ya dostlar, Kevin De Bruyne'ning dengiyi o'ta keremet jartlay qo'rg'ovchi bo'la tura, soncha gollar salganda pasta bergan o'ta miqti o'yinchilarning biri. Endi o'sha mavsumda Manchester City'dan ketgan. Dostlar, bu suhbat 2022-yilning shilda oyida berilgan. 3-chi o'rinda Andres Iniesta. Andres Iniesta nag'az futbolning aqlgo'yi, ona o'yinda o'quvi, pas beru sheberligi және sabrligi erikcha qasiyatlar. Ol tek alangda emas, komandalarining qasında da jura oladi және komandaga kerak кезде foydasini tegiza oladi. Uning IQi jo'g'ari. Osындай o'yinchilarning arkasında futbol öneriga aynaladi. Iniesta men bir komandada o'ynab, har futbolchining armoni. Men o'g'an har qachon hurmatbilan qarayman dedi Robert Lewandowski. Robert Lewandowskining so'ziga men to'liqday qo'shilaman. Men uchun alamdagi eng üzdük o'yinchilarning biri, jartlay qo'rg'ovchilarning biri. Bu arina Iniesta. Avtor etinde aytib жатырмын, o'ta keremet dengiydagi o'yinchi, jildamligi da bor, pasni da bera oladi. Endi eng miqtisi deb ayta olmayman, eng miqtilarining biri. 2-chi o'rinda futbol talanti Neymar. Dere Robert Lewandowskining so'zini oralayıq. Neymar mening ko'zimdagi eng kreativli және erkin o'ynaydigan futbolchilarning biri. Uning to'ppen жұмыс istəyi nag'ız show. Ol futbolda tek o'ynamaydi, uni sezinadi. Neymarning driblingi, pas beruvi, gol so'g'u ta'siri barida o'zini tan erikcha maneramen o'rindaladi. Ol hech qachon shablonmen o'ynamaydi, har satda жаңа bir narsa o'ylab topa oladi. Bunday o'yinchilar futbolda qiziqdi yetadi. Кейде оны sınaytınlar бар, biroq men futbolda жақсы ko'rатын adam ретінде оның alangdagi erkinligini және оның o'yinini tangalaman. Mening jeti o'yinchi Neymar o'ta miqti dribling jasaydigan және eng talantli o'yinchilarning biri deb so'zni oyoqladi Robert Lewandowski. Ya dostlar, endi Robert Lewandowskining so'zimen to'xtaluga to'g'ri keladi. Robert Lewandowski o'ta durs aytib жатыр. Biroq Neymarning bir jomon jeri tez sinib qoladi және Cristiano Ronaldo siyaqti disiplinamen жұмыс istay olmaydi. Soni durs aytib bo'lsa, Neymarning mansabi keremet bo'lar edi. Hozirgi vaqtda ol Santos klubunda o'ynar ko'rsatib jur. Lewandowski 2-chi o'ringa kimni qo'ydi deb o'ylaysizlar? Endi o'ylanib turmizlar. Men sizlarga ayta ketayin, o'sha yerda Robert Lewandowski 1-chi o'ringa 2 birday gol atdi qo'ydi, 2 birday o'yinchini. Messi men Ronaldo futbol tarixidagi eng erikcha tulg'a yetuvda мүлдем 2 turli stilda o'ynaydi, biroq har qaysisi o'z yo'limen аңызga ayналды. Men bu 2 o'yinchini erikcha hurmatlayman, o'йткені ular futbolga degan ko'z qarasini o'zgartdi.
Messi tabiiy dарын onun texnikası dopты сезінуі алаңдағы көрегендігі мен тыныштық сақтай алуы және ол ойын барысында ешқашан асықпайды, бірақ әр қимылы шешуші. Месси футболдың поэмасы деп есепке аламын. Ол тек гол соғып қана қоймай, командаластарына мүмкіндік жасап береді. Қазіргі уақыттағы әлемдегі ең үздік гол плюс пас бойынша бірінші орында тұрған ойыншы. Ал Роналдо еңбек мен тәртіптің айқын көрінісі. Ол өз дарынын жылдар бойы үздіксіз жұмыспен өз-өзіне деген сенімі арқылы шыңдады. Оның физикалық дайындылығы, әуедегі ойыны, дәл соққылары бәрі кәсібилік деп ойлаймын. Роналдоның мінезі жеңістерден құштарлық. Бұл қасиетімен ол миллиондаған жанкүйерлерді өзіне тартты және мен үшін Роналдо мотивация. Екі ойыншы да футбол дейін өзгертті. Олардан мықты ойыншы жоқ деп өзім есептеймін. Роналдо гол машинасы, ал Месси болса плеймейкер. Месси футболдың поэмасы. Футбол не десе мен Месси деп атар едім деп Роберт Левандовски өз сөзін тамамдады. Достар, енді Роберт Левандовскийдің сөзімен тоқталамыз. Әлемде екі гоот бар. Бірі Криштиану Роналдо және екіншісі Лионель Месси. Екеуінің де деңгейі бірдей. Кейбір жанкүйерлер енді Месси мен Роналдоның жанкүйерлері екіге бөлініп алады. Бірі Лео мықты, бірі Месси мықты деп. Негізінде екеуі бір-біріне құрметпен қарайды. Ал жанкүйерлер болса бір-бірін боқтайды. Қазақстанда да, Өзбекстанда да, барлық елдерде жалпы әлем екіге бөлінеді, бір-бірін боқтайды. Шешесі де қалмайды, әкесі де қалмайды. Бірақ енді екі футболшы бір-бірін құрметтеп тұрған кезде біз не үшін олар үшін ұрсамыз? Ал достар, бүгінгі видеомыз осы. Енді арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді күнде жаңалық шығара бермей деп осындай бір ерекше видео шығардым. Бұның бәрі ресми түрде 2022 жылғы iOS басылымына берілген сұхбат. Ал достар, амандықта жүздесейік, лайкты басыңыздар, комментария қалдырыңыздар және өздеріңіздің денсаулықтарыңызға қараңыздар.